Ja sam uvjeren da građani Koprivnice će i sada moći birati na ovim lokalnim izborima. Između onih koji su radili, između onih koji su spremni podastriti račun građanima i između onih koji samo obećavaju i pričaju. Znate, nema te cijene za koju bi ja prodao brzu cestu. Samo čekam da saznam za koju to cijenu su Damir i Joža bili spremni prodati brzu cestu. I ako se nešto bude napravilo do 2011. bit će samo naplatne kućice. Mogli su nam odmah reći, nema love, napravite si sami cestu, pa smo si mogli početi skupljati novce i napraviti tu cestu. A ne ići sa floskulom u autocestu. Jer ako nema novaca za brzu cestu, odakle sada odjedanput novac za autocestu, koja je 2 do 3 puta skuplja? Ako nema, sad kad ste rekli Pelješac, znate da je to sa autocestom tako dobro, onda bi Sanader napravio istu stvar sa mostom za Pelješac. Jer ista stavka je bila, pisalo je most za Pelješac, jedna stavka, ispod toga je pisala brza cesta Podravsko-Prigorski, odnosno Podravsko-Bilogorski Y. Podravsko-Bilogorski Y se pretvorio u autocestu i otišao u autoceste, a Sanader je mudro ostavio Pelješki most u državnom proračunu. Smanjio je cifru. Ako je ostavio u državnom proračunu, pa ako je to dobro, efikasnije, brže će se napraviti. Pa kaj on nije prenesti svoj Pelješki most tamo? Nije mu palo na pamet. Na pamet nije palo, jer zna da je ovo na vrbi sviralo, a Pelješki most budemo gradili i vjerojatno sagradili za jedno 20 godina, ali ćemo potrošiti tamo jedno 700-800 miliona